Kinong yalam kesenjuk kirang basnong ke border area Rat Nongtong, hak arpun rew terek unai luar arhajar arpuar. Kilalet ban IT ke dorkas u Deputy Commissioner ke distrik Riboy, ban ujor halor ke jingle persya kipat ba Karbi bat Nepali, ke BM Marjan bat ke Blok 2. Daga bapenlong iki program ki ek baidei bat ki kampen bet puat. Walana kaliang ki bor ke Sarkar Jela Asam bat Meghalaya, kiladep rai ban om sya asyo iki program jingeki, hak baidei bat ke jingpen bet puat. La ban kedau bagi artli Sarkar ke Meghalaya bat Asam, kiladap ban rai ban sedang biang ye ki kampen bet puat. Ki benang sa, hakabal kentup ru ke Blok 2 hakabal rai ban om sya asyo ikinu ki kenhun, ban penlong ye ki jingeki ekini kitan, kat ba om pat la ban pendep ekini ke kampen bet puat. Hendrei, habali ipat, kalong, baki pat Karbi bat Nepali, ki basyong basa Marjan, kira penlong ye ki jingeki, kem dadon pat bantuklar halur kini ki jingle jongki. Uba Blickstar seotun Presiden kesenjuk kirang basnong border area, ulito bagi jingi alat jongkipat Karbi bat Nepali, ban penong ki jingi ki elor ki kampen bet puat, kadai tang namar ke jingbam telakam dagi border district ke West Karbi Anglong. Kabal pensukyash kadai ekipat kasi ki basyong basa akatan Blok 2. Ulito ru badai halor ke neganong rem, ba kum kinong senchar shnong, kila syim dagi senjam men ujor no asu Deputy Commissioner ke distrik Riboy. Da kepada wab udah bantu klare kena kejing syam kabu ki Karbi bat ki Nepali, ki baklembu ramsyu ke hukum jeng Sarkar Jela. Bat bu udah bantu klare kena kam bat Deputy Commissioner ke distrik West Karbi Anglong. Bat lada omlak ban penbet mardor kena kam. Nak liang kipat bak kasiru kem banse ban penlong jing ki lada dawa kepor. RDC dengi ibat ba kecing ni hakan ketayo hakan tarik tahu benar. Ia kata meeting ke belakang bagi Nepali bagi Karbi. Tinggi ba kata kalong bagi ni don ka ciso kalau tengah kam. Namar ba katung cingkip tinggi balakang persya yano ban penlong ya ka public meeting la ka ki kenca cingalang terba la air ya ka betak nak mentaki seng halang baru di dalam kok Celan Meghalaya ba ngimdei bantur spek ceka ban pelong yaki meeting ada ka cing ya rally to terkenang bahkan nomdon su kono bacing ta madiong yono yaki niki artli ki cai benrew kasi berkarwi de wi bat bahaka de katarik mentau benai bekendai nakaliang sangka karwi di student association baka ESPC di bahkan truk nagi sem halang itu ka Karbi ki penlong umlaper ya kenika rally ya ke meeting sugi ki syong lain mongor tu sika dan kalian sing ka senjuk ngimdon ni bandong ni kwa ban wali kendu di si kenika por ba ladalong ke bala habab ki ong khang ingin khang bor arlian